بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasing sanglit iman puji Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na muara may Islam, hadum ini magpatumtum piatumtum kita niyo apakaradyaan sin ara may Islam. Dengan sawabiat tu magsarang sukul kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. In masi-masi kato in ni'mat niya, masi-masi kato in kabuhi, masi-masi kato in kakusog pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sawabiat tuhadum ini magpatumtum kami maniutiyo parkala tungod sinara may Islam. So in napina mo topic hadum ini amin pagpatumtuman nato pagbisarahan amunain kahalan sin manusia puasin bulan Ramadan. Mga tayo maudara may Islam, in kahalan sin manusia bang siya samarayson atawa hawpuon mabahagi siya magtu. Intung kabahagi ini umanggil siya fa-farman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nasabot dito hinto parka tu tumpukan si manusia. Farman siya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati biiznillah dhalika huwal fadlul kabir. Ayat yaitu sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot into tumpukan sin manusia atau tu klase sin manusia. In muna klase sin manusia amunain faminhum zalimun li nafsihi, amuin magpakahinang siya kasaan atau magkaanyayan niya in ginhawabaran niya, magpakahinang siya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalupaan niya Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalupan niya magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabi at naanyaya na yung ginhawabaran niya. Hinikarwa tumpukan si manusia amunain muqtasid faminhum muqtasid, amunain haut atawakan haantara sin dua tumpukan amin first iwan sin amin mahuli hatinya nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian magpakainang sabkasaan, magpakainang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asal biat tu normal na magpakainang padusan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab imano siya orun san perfect. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap anak apu Adam magkasa. At ini magpakainang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katutumpukan si manusia amunain tap in pagtagipon nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutug sila hapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, tutug sila hapagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hinihinang sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himalayo yung haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in kahalan sin manusia puasin bulan Ramadan humanggil siya paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan sin manusia atas na bahagi nagtu
Muna-muna, yara sinasabot haayat kaina in first tumpukan atau kahalan sin manusia hamunain zalimul li nafsih. Artinya magpakahinang siya dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaanyaya na in ginhawabaran niya, pagkalupahan niya Allah subhanahu wa ta'ala, daran siya magpakahinang dosa. Inkaasa-alasal sin tumpukan ini haway pa yung bulan Ramadan, in sila magpakahinang dosa, himinang dosa, di magtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalupahan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalupahan nila magsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalupahan nila magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalupahan nila in magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa in kiaw ng diurong nila in bang makalimang kaadlaw ha masjid, sumawa magbisu-bisuin kahanan si mga manusia atumpukan ini. Kakitaan nila ng manusia maghuru-huru na magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala, biasapan tun buta bisu sila hakahalan sin pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man bulan Ramadan, yung mga sila ini on waktu magpakatumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa tiyo-tiyo waktu ra atau tiyo-tiyo da magpakahin ng ibarat, sumagawa tiyo-tiyo da. Yung mga ibarat kay din na pagkalimatahan, pagkatinggalan, amyat tuin tumpukan si mga manusia. Pagpuasin Ramadan, magbalik na sila pa kay natagna, di na sila magsambahayang, di na sila magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupahan nila na yung pagsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa kiaunan nila, karunguan nila na yung bang makalimang kaadlaw ha masjid, magpawiso na dya sila. Biat yung mga kahalan sin manusia first sin tumpukan ini. Hinikaro tumpukan amo na hinaantara atau haut sin dua tumpukan ini atau haut sin dua kahalan ini. In sila hawala pa yung bulan Ramadan, in kiaunan nila alam kaligap sin pagdunya, alam kaligap sin paglangog-langog, halam kaligap sin pagbisara kat tumari. Sumagawa doon man bulan Ramadan, yung mga manusia ini awan waktu magpakasayo, makatali sila magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala, magsambahayang sila sin sambahayang 5 waktu ha waktu niya, magsambahayang sila sin kasunat-sunnatan, magsambahayang sila tarawih, magsambahayang sila sunan ar-rawatib, amin mga kasunat-sunnatan sinusuno at tiap-tiap sambayang fardo. Magsambahayang sila tarawih, magsambahayang sila qiyamul lail, magsambahayang sila tahajjud, magbasa sila Quran, magsadakta sila, matawad imbisara nila marayaw. Sumagawa pagpuas sin Ramadan, hamo ining makasusa. Haon din ang mga kahalan nila, haon din kanila, hamoin magpakalupa na sin pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haon waktu, di na sila nakasambahayang ha waktu niya. Yung mga kasunat-sunatan, haon waktu kalupahan nila na hinangon. Haon waktu maligap na sila sin pagdunya, maligap na sila sin paglangog-langog, bisara kat tumari, dengan sawabiyat to, magbalik na sila pa kayo natagna, amuin kaasala sa ninahalam kaligapan. Kapasaran nila na yung kaibanan pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupahan nila na yung mga kasunat-sunatan, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sin Rasul niya. Hinikatutumpukan amo na yung mga manusia, manuituy sila pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutug sila pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutug sila pagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Paghinangon nila ingkatan di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkahalan si mga manusia inihaway pa in bulan Ramadan,
in sila asal masing-masing na nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihalgaan nila in tiap-tiap pardakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasambahayan sila 5 waktu. Hinang nila yung kawajiban kataan. Hinang nila yung mga kasunat-sunatan. Doon man ang bulan Ramadan, yung mga manusia ini mag-take advantage sila atawa magmuhot-muhot sila doon na bulan sin Ramadan, huminang sin tiap-tiap ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon nila tuod yung kakausan nila kapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambahayang sila hawakto niya, sambahayang nila 5 waktu doon hawakto niya. Hinangon nila yung kasunat-sunatan. Dain naman ha sunnat ar-rawatib, 2 rakaat before sin fajar, 4 rakaat before sin zuhur, 2 rakaat puas sin zuhur, 2 rakaat puas sin maghrib, 2 rakaat puas sin isya. Damikyan niya to, magsambayang pa sila sin qiyamul layl, sin tahajjud, sin witr. Iwan daran sila magpangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Daran nila pagtawbat anin pardusa nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmuhot-muhutan nila tunin Ramadan. Magmuhot-muhot to sila magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala halam sin bulan Ramadan asupaya mahasil nila in sa lagu-lagu karayawan fa dilon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuasin bulan Ramadan, hinikatutumpukan ini manuituy sila pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing sila maghinang sin piadakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing nila hinangon in tiap-tiap sunnat amin piadakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing sila magpuasa sin kasunat-sunnatan. Doon naman haonom adlaw puasa adlaw puas sin Ramadan, diha bulan sin Syawal, puasahan nila in tiap-tiap damlag atawa full moon pagyanon niyaon. Pag-uset to puasahan nila resab in isni naman sin Hamis, puasahan nila in adlaw Arafah, puasahan nila in adlaw Ashura, puasahan nila in adlaw Tasu'a. Yung kahalan si mga manus siya ini manuituy rin sabing pag-ibarat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatin nila tutog sila pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutog sila hapagtatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Timatap-tap doon na pangatayan nila yung pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Timatap-tap doon na pangatayan nila yung pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. So rin nga sa wabiat to hatutumpukan ini aon ding ha mga manusia amuin sangi-ngi amuin first na sabot na tuyad to amuin kalupahan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala amuin masing-masing sila himinang sin pardusan fa Allah subhanahu wa ta'ala aon ding mga kabtangan sin mga ulama kabtangan nila bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sangi-ngi manusia amin kakilahan nila sadya in Allah subhanahu wa ta'ala bang bulan Ramadan. Adapun pagpuasin bulan Ramadan, kalupahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala, manuituy na sila maghinang sin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan nila na in pagibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala, kalupahan nila na in pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa tumpukan ini haut sin dua bangin in tumpukan ini dayaw nilang ginhabaran nila develop nilang ginawabaran nila pagtawat nilang pardusahan nila iwan manuituy sila hapag ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala awan waktuin dengan mga manusia atumpukan ini makalamod sila hay katutumbukan amuin tutog sila pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangwana kami Islam, hinikatutumpukan amo na ini sa rayaw-rayaw din mga manusia
amuin tutog sila pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan inkiaunan niya maniuti parkala sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmut-mut sila tuod huminang sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunayat tu inshal-hal ka ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin minsan siya simple thing atawa pakaradyaan amin maniuti yaon subaga pagtuyan nila pagmuot-muotan nila to hinamon. Amiyat to inshal-hal ka ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda niya, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunnal tuod insarayaw na ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tutog siya, amuin masi-masi siya, continuous. Is on stability niya, constant siya pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsanin kiaunan sinibadat yaon parkala, siwi-siwi, sumaka, continuous siya, tutog siya, tap in paghinang niya haparkala yaon. Amyat tuin sa hal-hal ka ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katutumpukan ini hamuna ini mga manusia makadawhat sin paruntungan sa lagu-lagu, madawhat nila insulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bunal tuod amuin mga sila namong inrob namu amuna in Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli istaqamu, timutog sila pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, piyatap-tap nila yung pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, piyatap-tap nila yung pagbambuka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakto datungan na sila sing kamatay ataw tangsuan na inyawalihan nila, magturo ng mga malaikat, iwan pag iyan, ay nako masusa sin susungon mo, alla takhafu, ayaw nako masusa sin susungon mo, in susungon mo marayaw, wala tahzanu, iban ayaw nakaw masusa sin ununo ng kabin mo, dahil mga pamilya mo, dahil mga kalasahan mo. Sumagawa tay maana in karayawan ng alam sin sulka, amin diyajan di kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, in kami amin lundang panun niyo, hawak to sin kabuhi niyo hadunya sambil paadlaw akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Inalam sin sulka amuna yatto in kasusuwakan sin ginhawabaran niyo, yatto na inginis babara pakarayawan, kakunan sin baran, kakunan sin nafsu sin manusia, yatto na alam sin sulka nuzulam min ghafurir rahim. In yatto ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna tumbas pa mga manusia baringan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal to rin Allah subhanahu wa ta'ala, baying ampunun, baying kasihun. Dahil nga sa wabyat to mga palang mga nakakama Islam, hapuas na mayan sin bulan Ramadan, aon magka-obserba na to, magjato, akahalan sin kita niyo. Dahil nga sa wabyat to mga palang mga nakakama Islam, sumabot kita niyo dahil nga mga daran magka-obserba na to, hapuas naman sin bulan Ramadan. Sumabot kita niyong maniyo-tiyo dahil nga mga kahalan niya to, inshallah subhanahu wa ta'ala,
bangabutan pa sin waktu sabuton tanyo ingkebanan pa. Di nga mga kahalan sin manusia pagpuas naman sin Ramadan maobserba nato amuin malaul kita niyo. Mabugat inbaran nato. Awan waktu mapikil nato ingkatahan sinihinang nato alawm sin bulan Ramadan biyaon nato rasa biyaon nato sadya kaya na naman. Mabugat inbaran ta niyo. Sawab in Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan dilan niya barakat. Awan waktu di nato pagkananaman in laul pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagpuas sin bulan Ramadan manasat ni sabkat unad ni syaitan sa satun na kita niyo malawol sa aning ingin nahabaran niyo hali-hali na akamu ayaw na akong mag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. So syaitan biat tuwing panasat niya kato ta niyo. So sumagawa halian na tuwing panasat sin syaitan. Dahil mga maobserba nato puas sin Ramadan hangunayin kaliso. Pagpuas naman sin bulan Ramadan first na sabot at tumalaol kita niyo sumunon ayan yung kaliso. Dahil sabab si mabugat ng ginhabaran na to lialaol na kita niyo in syaitan manasat na kato tanyo amdi na kita nipapag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inot-inot na kita niyo sa satong sin syaitan. Muna-muna patinggal sa satong nagita na midi na kita papahinangon sin mga sunnat kasunat-sunnatan. Amin ligapon kita niyo. Amin maligap kita niyo sin perkala dunya supaya di na kita niyo makahinang sin kasunat-sunnatan tiyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan pagusin patinggalan niyo kasunat-sunnatan niya to sa satong nisab kita niyo. Amin maligap kita niyo amin huminang sin kawajiban na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin sambayan 5 waktu sa satun kita no sin syaitan amuin patahalaon in waktu. Sambil na sadya magdagpag in 2 waktu. Amiatin in kusog sin panasat sin syaitan. So kaliso ini karon mo nin kaliso. Maliso na kita magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab sin lialaon na kita. Hini ka to amunain makusog nain panasat sin syaitan kato taniyo. Pagpuas sin bulan Ramadan magbalik na yun ka syaitan manasat pa mga manusia o kang mga manusia puas na yung bulan Ramadan limaya na kang maghinang sin uno-uno na yung kabayaan niyo. Limaya na kang maghinang uno-uno na in kasuswagan sin ginhabaran niyo pasaluin bulan Ramadan biat yung panasat kato tanyo sin syaitan. Makusog na yung panasat sin syaitan puas na mayan sin bulan Ramadan. Sa satong nakita niyo ang hindi na maghinang sin kasunat-sunnatan. Sa satong nakita niyo supaya di na kita makawas sa sin Quran. Asal-asal sin ingkahalan na to magbawas sa sin Quran halom sin bulan Ramadan on waktu matalos na to, matangbus, matamat, pagpuasin bulan Ramadan, sa satong nagada sin syaitan, supaya di na kita makawas sa sin Quran, di na kita makawas sa sin uno-uno na ilmu, amin agama Islam. Sa satong nagita, aparkala dunya, sa satong nagita, social media, maubos na yung waktu ta, doon na social media, hamu ini yung kamatauran, panasat sin syaitan. Actually in social media in siya bang muusalon siya pakarayawan kadawhat ka sin mahinang siya marayaw adapon bang mo siya usalon pamangi mahinang siya mangi di nga sababyat to suway na to i-manage in ginhabaran na to suway na to i-control in ginhabaran na to di na to hupason in wakto na to doon na social media. Lamudjat to din mga panasat sin syaitan supaya maligap na kawahawak to kalupahan mo na insang bahayang pagsayo mo sumadlok na sadya yung suka
yaon da ko masi sa social media amet tin makabuka mga tay maudara mga Islam. Hinikaupat hamunain mataod na in panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas na mayan sinmulan Ramadan mataudin magdatong kato taniyo panandas din Allah subhanahu wa ta'ala. Muna firman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tukasun kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala hakahapdi hatinya kamiskin miskin ako miskin kita niyo suway kita niyo manglawag usaha usin syaitan sumud na rito hasupaya kalupahan nato yung pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala wal ju'i wa naqsin minal amwal kakulang din mga pangalta wal anfus on waktu masakit ning ginhawabaran nato sa satun na kita nusin syaitan hasupaya di na mga pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sa satun kita sin syaitan malam-malang yung ginhawabaran mo ayaw na ka mato pa masjid magsambahayang di na kawabay biat yung panasat sin syaitan kato taniyo. So dengan sahabat umataw din panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala aon din mga pagkala di na to magkahinang pasawab sin bulan Ramadan busy kita nyo pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala aon din mga hinang nato way natalos na magtambak yat tubihan na minang yato siya panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. So aon din mga tips atau akan patumtum bang biyariin ini ka anib na to ang mga pagkala na sabot yato. Muna bang kita nyo liyalaol puwas na mayan sin bulan Ramadan suway kita nyo humali bukod ni paghihanon humali rin di amin matug na sadya kita hakatibukan sin adlaw atau matug na sadya kita niyo hakatibukan sin dum sumakawa aon tiutat kato sin sara amin manjara kita niyo maghali-hali muna hadung manjara kita matug temprano pa asupaya makawati kita niyo temprano dahil sa makasambayan kita niyo sunnat minsan man 10 minutes before Fajr yatto labi mahal ayat to lamod yatto din nga thulusayil layl amin magturun Allah subhanahu wa ta'ala palangit dunya doon na waktu yaon tatay maun in mga dua si mga bariman tatay maun uno na in pangayo sin mga mano siya yang sahabat tu dia kata sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin matug kita no temprano tiutat ito sin sara asupaya makakawa kita kusog pag-ibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala makakawa kita energy para huminang amin sumuno ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sahabat tu tiutat disab kato sin sara amuin matug kita puasin zuhur atau humali-hali amin pagyanun qailula paghali-hali puasin sambahayang zuhur tiutat yato kato sin sara. Yung sahabat tu kawaon natin waktu yato paghali-hali hasupaya wayron mahinang reason sin kita niyo wayron mahinang daawa sin kita niyo amuin magliso-liso kita niyo mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sab dihilang kita niyo waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala pahalihon dihilang kita niyo waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala maghali-hali hasupaya makakawa kita niyo kusog ang pagkita niyo makahinang sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikarwa amuin mag-set kita nyo goals atau planuhon na to bang unahin hinamon na to adlaw ini ha simana ini atau ha bulan ini supaya aun guide na to bang unahin hinamon na to di kita nyo maligap atau
di kita niyo mapaling impikalan nato unuin paghinang sindukaing suway aun guide nato unuin hinangon nato. So mag-set kita niyo guide bukod ng pagyanon guide then di amin time management on day mga mag-iyan in time di mo ma-manage in time di mo kaagpaan in time sumakawa unuin ma-manage mo rin di amo na ingin hawabaran sin tiap-tiap din kato taniyo amo na yung pagtawawon self-management di na to ma-manage in time sumakawa in self na to ingin hawabaran na to ma-manage taniyo ha time ini yari ni hinangon ko ha time ini yari ni hinangon ko ha time yato hinangon ko. So ma-manage na to in self na to sumakawa in time di na to ma-manage. Sabi nagmamanage in time munin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabi ito asupaya gumaan-gaan in kaliso na to magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala suway na to taliun in tiap-tiap karayawan sin tiap-tiap ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala uno naman in karayawan niya uno naman in reward sin ibadat yaon biara sin sambahayang man kung nagsambahayang 5 waktu hamasjid berjamaah makakawa o kawan tag 7. So encourage mo yung ginhawabaran mo amuin umingat uno naman in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap ibadat yung nasabi at magkalagyan sa ilmo asupaya kaingatan na to in karayawan sin tiap-tiap ibadat hangkan na diakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala imanuntot kita nyo ilmo hawak to biyaon mga tayo mga darang na Islam yan na in mga madrasa pagpapangadjian so encourage na to in ginahabaran na to asupaya mangadji asupaya na to kaingatan ununo naman in karayawan sin tiap-tiap ibadat asupaya maiging kaliso na to sabab sin kaingatan na to in karayawan bang kita ni huminang sin ibadat yaon. Yung sabab to diakan kita ni manuntut ilmo asupaya na to kaingatan in karayawan sin ibadat yaon paghinangon sin kita niyo. Bukod na sa kita maghinang amin di na to kaingatan unuin karayawan nila unuin karayawan niya. Yung sabab to lumisok kita ni magibarat bang na to di na bang na to di da kaingatan in karayawan nila in karayawan sinibalat yaon di nga sabab ito magkalagyan sa ilmo yan dain mga kamadrasa-madrasahan awan waktuin mga pagpangadyan masuk papabay na to din kato tanyura kuman encourage in ginhawabaran na to di nasiyatan in ginhawabaran na to asupaya mangadji doon na pagpangadji kaingatan na to in biyardaakan iwan sin piyang langan angkan nakalagyan tud in manuntut ilmo hiniyapusan ikaril na mo kanyo patungtum hasupaya kumuku in kaliso na to magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala amunain suway taliun sin tiap-tiap din kato taniyo in adlaw ini amunain hinapusan adlaw may tayat to hinapusan adlaw sabab inadlaw ini bang siya lumaway na di na siya kabalikan forever sambil sadya maut inadlaw kiamat di na magbalik in adlaw ini di nga sabab to subay na to encourage in ginahawaran na to amuin subay di magliso-liso huminang sin tiap-tiap ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya di kita ni magsusun bang kita ni dagpakan sin kamatay atau muy na parahmatullah iban in tiap-tiap waktu tiap-tiap second tiap-tiap minute tiap-tiap jam inyan di na magbalik kato taniyo sa mulamad amyat to in subay taliun na to hasupaya maiging kaliso na to magibarat fa Allah subhanahu wa ta'ala encourage na to in ginahabaran na to daran na to pagpatungtuman in ginahabaran na to in adlaw ini amunain hinap last amin adlaw
pasali bang lumaway na adlaw ini, di na siya magbalik forever sa umul ammat. Sarang biat tuin pagtarbiya na to, hagin hawaran na to. So biat tuin pagnasihat na to, hagin hawaran na to. Amin patumtuman na to daran, in ginawaran na to. In adlaw ini, di na tuod siya magbalik. Bang uno-uno na yung katinggalan na to ibadat, di na tuod siya mahinang. Bang lumiunin waktu yaon. Biasin Syawal ini, bang aon dahing kato tanyo, ayron nakapuasa sin unum adlaw. Bundal tuod, in Syawal atahon ini, di na tuod siya magbalik sa umul ammat. So, biat to yung pag-encourage na to, hagin habaran na to. So, dahil nga sa biat to, bangon mga himumangan na mo, amuin, way ima mo, kamura kumani magpaamo, atawang on, himumangan na mo, makasla atawakan mabungis, mangayo kami kanyo kaampunan, in kami mano siya sadya, amin magkasa, mano siya sadya, amin magpakahinang nisab dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung asawa biya tumangayo kami kaampunan kanyo, bangon din mga himumungan namo, nasa atawakan nakabungis-bungis, atawakan way imamo, hasara sinara may Islam, kamura ko man mga tay mangudara may Islam magbaa mo. Sababin in tay mangud nyo ini, mano siya sadya, kamura ko man makahati. Iban, mangayok kita nyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, at tiap-tiap waktu amuin, nalikap kita ni wayron nakahinang sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayok kita nyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, at tiap-tiap ibadat amuin sunnat wayron nat unahin ang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ikutin no kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga waktu nalupa kita niyo apagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa wabat magsarang sukul kami programa ini, muna panidaul Islam, amuin dilan nila kami opportunity mahinang possible in program ini, supaya jumato in parkala ini. Yan magsarang sukul kami fa Muslims be like, amuin naguhanan magpajato sin program ini, naguhanan magpikilan sin parkala ini, hasupaya mapasampay in risala sinara may Islam, di hawla sin kita niyo, iwan sin kaibanan pa. أما بعد أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.